E te tī e te tā raurangatira mā nau mai hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. We only did the Haka tautoko for you guys, but... E ai ki te matatini I tū I te rātau. I don't know if I'm down with that. Maybe until 3 weeks ago. Koe nei te all-stage kakahu o Ngāti Te aroha Whakawe. mai e te whānau, I wareware katoa au karekau he tepu. Tuatoru. Kao, tuatoru. Tēnā tātou. Tiha. Ai e te iwi e te whānau, ko te hōtaka tuarua tēnei kai aku taha. Ko kere ama Shay, matua Ruakiri, ko hoki mai. A real judge. A real judge. Professional Matatini. Tēnā koutou. Yes. Judge, Ko koe te kaiwhakawā no te matatini, te kaiwhakawā tuatahi, kua tai mai ki tēnei pai kōrero. Koutou. Tau tuatahi whakawā koe, bro. At what level? Let's say matatini. 2019. What about regional seniors? Regional seniors, I think 2016 te rā. True. Miharo, ne, kua roa koe. Te kautau. Timata ki ngā haikura. Ahurea tino rangatīratanga I si taku mea tuatahi ki toko tāmaki. True. Ana mehe mea te tangata I hihi ana ki te whai te ara o te kaiwhakawā, he hapea e tahi kōrero āwhina ki aia. Kaua. Nā. Nā. Hea te tei, kia pono. You know, koe koe te te hau aku, kupu whakahau ki ngā kaiwhiriwhiri, me tūhono ki te kaupapa, o te hunga, ngā kaupapa ka kawea ki te atāmira, me marama koe, me marama o kupu whakahoki, and me kia mahea ngā here. Ai. Ngā here ki te whānau, ki te iwi, ki tō hoa, ki te hātura. He uaua tērā. Well, kao, me tangata pono koe. Yeah. Nā, tētai me hei āwhina I tērā wete I ngā here, ne? Ko te matatoki. Nā, I roto I ngā tautata nei, kua tino maiangi ake, kua tino tupu te mana o te matatoki. Tēnā, moku mo te iwi e mātaki nei, hea te matatoki, hea tana mahi. Nei pēr taku whakarāpapototanga ki te kāhui whiriwhiri I roto o Tākitimu ki kahungunu. Ko te mahi a te matatoki, he noho hei pauwhirinaki mo ngā kapa me ngā kaiwhiriwhiri. Ka mutu atu I reira. E hara mā te matatoki e tukutuku piro, e hara hoki mā te matatoki e whakahau I ngā kaiwhiriwhiri ki te panoni wā rātou māka me te aha rānei. I etahi wā me hoki ki te panoni I te māka I runga I te koretake o te tangata ki te pangarau me te tātai I ngā piro. Engari e kore rawa te matatoki e tono atu ki ngā kaiwhiriwhiri me pēnei me pērā koe. I tū atu o te me pono, me tika, me hāngai, me tauri te ngā wā katoa. Nō re hā te taura o te pono me te tika e kōrero hi. Well, you know, ka kite koe tētahi kaiwhiriwhiri, ka tango I tētahi piro mo te hepea o te wiriwiri a tētahi tangata. Nā ka hua mai he kapa ke atu, nā kua toru rua piro pea tana tangohanga mo te whakamāramatanga orite. Nō reira ko tāku ki aia, kāri te marama, I te taki pēnei rawa te nui, pēnei rawa rānei te iti, o tāui tango ai. Ko te matatoki te QA. Quality assurance. Pretty much, ne, because mo I ngā ngā kaiwhakawā. tika, I ngā tau o mua ka tau ki te head judge ko tahi tērā mahi katoa ai, no reira I te mutu ngā ke ko mātou hoki tērā filter, ne mo te head judge, I te mea e kore rawa e tutuki tērā kaiwhiriwhiri matua te tiro, me te aro hai te aro take rānei ngā tuhinga katoa tērā. Nō reira, mena ka kite koe, te matatoki, I tētahi rerekētanga, me haere tōtika koe ki te head judge, ki te kaiwhakawā. Ka haere tika tone te matatoki ki tērā kaiwhiriwhiri, so every matatoki has their own disciplined judges. Ne? Nō reira, ka mutu I ngā kaiwhiriwhiri tā rātou māka, kua haere tika tone tērā pepa ki te matatoki. Mā te matatoki e titiro, me he hapa he harana, māna tonu, e hoki atu ki tērā kaiwhiriwhiri. Ka whakaia ki wera, ki te panonitanga rānei, ki te initial rānei mo te he, te panonitanga I te pepa, ka tahi katai ki te, I tau mai ki au I tērā wiki ngā pepa katoa. He pai ke kia koe te tū hei kaiwhakawā rānei, hei matatoki rānei, he hai. Pēnei pataku whakamo taku kuhunga tuatahi ki roto o kahungunu, wai tapu kaiwhiriwhiri nei ki te taumata pakeke, pai atu ke au ki te noho atu hei matatoki. I runga I tērā kāre au e raru, I ngā tāngata o te kāinga, me te ki o he pēr tākui
I aroa I au I kahungunu. Rereke at a national level competition o reira secondary school, high schools I roto o kahungunu, he rereke tērā I te mea ko ngā kapa katoa te motu. O reira mō kua ki mō ruakiri nei, e pai atu ke taku noho atu hei Matatoki, a waiho mā wera atu. Ki o whakaaro I a koe te māiatanga ki te mahi I te mahi a te Matatoki, I te mea me maia ne, te tangata kia hoki atu ia ki ngā tani whakai whakawā nei ki te ki, hei, kei te he tō māka I tēnei kapa, tēnei tēnā kapa. Ana, kua ki te mātou, I te Matatini, kua hori ake nei ne, kaore tonu I etahi o era Matatoki, te māiatanga e tika ana mo tērā tūrama. Yeah, well, get them out. You know, rapua he tangata e kahana e mōhio ana ki te ātanoho ki te tangata. Kāri ki te whakahei te tangata. Ki te whakahāngai noa ho I taua tangata ki aoro pūia ki tana mahi. Hei kai whiriwhiri rānei, hei Matatoki rānei, hei he judge rānei. I a koe kōrero ana mo te Matatoki kei te tino ki te ahau I te mana nui o te Matatoki nā I etahi wā, taku te tiro, taku whakarongo I etahi wā. I etahi wā e whakaro anau, ko te Matatoki is the last thing sort of just thought about and e māma noia, whakakia mai ki a mea, ne? A no nei he training ground ke tērā, a mō te kai whakawā, e rangi I aine I a koe kōrero ana e whakaro anau, Matatoki me kounga te Matatoki. Yeah, koe rā tāku hea wangawanga nei, te hongaro he whakaro aki ana, it's a training position, absolutely not. Ai. Because kāre koe te noho atu ki reira ki te āta pānui ngā mea e mana, oh, how is this judge viewing this? How is this, just what angle is this judge coming from? What aspect judging are they, have they divided upon themselves, you know? Toko whā ngā kai whiriwhiri, you know, and ma tēnā ngā whakataitai kua haere atu ngā kāhui, and especially newbies, oh, me noho atu hau ki taku kāhui whiriwhiri. Why? No. So you can all say, mau tēnei noai hoe mātaki, mau tērā, mātaki, what if you missed that, what if you missed that? Ka rau te pai ki tērā mo hanga te whera I te mahi, because, you know, each judge only got two eyes if both are working, you know. O reire, runga I tērā, it changes everywhere, and I think, it's really up to those individual groups on how they judge and how they whakawehewehe. I ka hata mātou tā te arawa, ne, tā tātou wānanga, tā tīpako kōwai hei Matatoki ki tēnā waiata ki tēnā waiata I tēnei tau. Engari, harai te mahi mā tētahi tauhau. Mo te tūranga Matatoki. Me mōhio hoki ia ki ngā mema o te pai whiriwhiri. He pai atu kia tuku I tētahi tangata kai te mōhio ki ngā mema I tētahi tangata kāri te paku mōhio ki ngā mema, because they're freaky people. Ai, tira. And ka huri korota hai tahi. I was going to say, actually, ko te raru pea. And this is top to bottom, on boards, everything like that, mo te taha ki te kapa Haka. E kōwhiringi ana ngā tāngata I runga I tā rātou pai ki te Haka. Tērā pēa I a koe kōrero ana mo te Matatoki nei. A go o pūkenga ki te Haka, bro. Me ki te hau, hea o pūkenga wete. Ho miro. Hea o pūkenga, hea o mahi. Pai kepe ke tiki ngā reserves, ngā mea tino pai, ngā kaiako. Academics ne. He pai ake rāta ki te mahi Matatoki, tērā I tētahi mea I front row middle. Wow, ko te mata o tērā ne, ko ngā conflicts, ne. Ko te ngā kaunui o te kaihaka ki tōna kapa, ki ona hoara nei. But I think there does need to be a balance as well. Wa tai hoa taua wānanga I te mea kaore roa. Engari ko taku pātai, kua rongo koe I taua taumahatanga, anai ka kite koe tētai kapa rangatira. Ana ko rongo koe te taumahatanga ki te tuku I te māka ko tahi rau I runga anō pēa I te ingoa. Nā. Okay, rau e tērā. Engari kua kite rānei koe ngā kai whakawā o mua. Nui ngā kai whiriwhiri. I roto I aku tau, maha e whiriwhiri nei, harai te mea I rua te kau I te Matatini ka te anō hori, karekau. Engari, kua ki te ahau I tērā, ana ko tāku, you know, kaua, me pātai ahau I te pātai, e pono ana koe, or did you just not see that? Aye. Or did you just not hear that? Aye. Ana, me not hear pono what we all rātou, heard? what we all heard, hei. Iwa te kau marima pai hene te o tēnei tira, I rongo I tērā. But yeah, it happens. Who? Kaua e whakautu I tērā. Me penei pātaki kōrero, it often comes of new judges or long-standing judges that have been in that space. Ai. Mo te au atu te wā. Yeah. I te mea katoa I tia wera, ingoa I atau. Yeah. But ko te painga ke atu pēa hoki nāna, he nui atu te kōrero tia o te reo Māori roto I ngā pānere.
huri rauna, kua ngaro te reo Pākehā i nāne, nō reira kei te kite, kei te ngaro haere hoki, taua rea ngā kāore i kōrero mai, i roto i te pai. And there's also some chat GPT usage, which is a no-go zone ki a hau nei, you know. Pera he wānanga no tērā. Ki au, ia koe kōrero ana mo te reo, mo ngā new judges and old judges, e rā mea katoa. I kitea pia tērei, i te tau 2021, koe ra te tau tuatahi kaore a Wakahui e whai wāhia te ki ngā finals. Wahirere kaore i reira, i kitea te changing of the guard in terms of te ao Haka, pērā hoki te changing of the guard i roto i ngā kaiwhakawānoki. That's right. Ahua rahi tonu koutou ngā mea hou ei. O, i taua tau, rua mano te kaimaiwa. Nui. Kimi ora, te hira, e nui. Hohua? Hohua te Hoi no, e nui ngā mea āhua pene i a tātou te pakeke. Karere kera wātu ngā results. Yeah. Well, e kua āhua toru whātau ke mātou e nohona hei kai whiriwhiri ngā nationals mo ngā high schools i taua wā tonu, nō reira koeira tērā tira i whanake atu ki Te Matatini, nō reira mātou i mohio kia mātou ake hoki, and each other's titles. Nā ie āhua pono ake ngā... Ie, pono. Teka. Koina tāko e ki nei, and he haere te mea kei te titiro ki ngā results, e rangi, koina tāko e ki nei, ko aua here ki ngā mana o mua, kaore pēr i reira. Kao, engari ko tētahi mea hoki rongo ai au te rātau, o ko etahi o ngā tāngata kaha kōrero ai ki ngā kapa o mua, but because of the results, next thing they're not talking to us for a few months and whatnot, oh, you little... Me mōhio ki te rai. Me mōhio ki te ra. But me pēnei no, we're doing our job. Koeira noa ho tā mātou mahi ei, nō reira tūku. Koeira ei me he mea kei te pono o māka, i roto i ngā taukua ki te etahi māka hea, i ki te i taranaki hoki. Ko tākoe ki te ana hoki roto i ngā kaiwhiriwhiri, it's like giving back. Tūku, brother. But like giving a point back is now happening, and we're encouraging judges. Whakahoki a te māka, ka ki te koe i tētahi mea ka hua mai hea tāhua, no ke whakahoki a te māka. True. I te mea, anei rā te hunga go, we shouldn't start at 100 because there's no room for creativity. The maximum of creativity, awesomeness is kei taua tahirau. Ko tā mātua e ki tēnei is kāre, your kapa didn't execute what you were trying to get. You know, synchronicity pia. Aha kua pia, everyone's doing a different action. There's synchronicity and everyone doing a complete different action. So really what judges are doing is going, you guys didn't quite meet what your tutors were trying for you to do. Well, you didn't quite meet what I think you were trying to do. Exactly. Because we can't have no expectations. Te tae mātou te kuhu atu me te ki, me pēnei a rangi ura, me pēnei a rangi nui, kāre kau, take a back seat. Ko tā mātou, what did you see, what did you hear, what did you feel? Kaueru kahu. Not what you wanted to see. Ana kua raru pēr e tahi o ngā kapa I runga I te taira, ne? Well, you're not as good as last year. No, can't do that. Kaua pēra, but what? Not what you wanted to see. But then what are they there for? You need to be judging what you're seeing. I mean, you can say, kāre au I rongo I te ihi te wahi me te wana. But what were you saying? I wanted to see te koroidua solo. No. But like what I'm saying is not what you wanted to see, but that's like saying maybe you didn't quite make it, you didn't quite get to the standard that I think needs to be there. That's what you want to see. More of a matter of fact, judge. Maybe it's the use of the word want. Maybe if you as a judge or as a matatoki, hei aha te want. So if te mea e hara te rei tō mahi. Ne. How can you judge on what you want to see? Okay, so mea ana koe. Well, it's not about what you want. A mea ana koe, kapa kore take, but pai ana te wiri, pai ana te takahi, tō tika ana ngā rārangi, hundreds all the way. No. You can say... Well, you're judging what you're seeing. And what you were seeing is quite perfect. But it's koretake. Kāre I ke te ihi me te wana. According to you. I runga I te aha. That's what you want to see. So then you go into further explanation. Kāre pei eke I runga I te mea I heke pia te reo o ngā tāne. Toko rua, toko toru, kāri, haka I taua wāno reire I heke te taumata. So there's got to be an explanation that you give to why. Kia whai hua rātou ki te whakawhanake, hei ngā tau I heke mai nei. So what you're saying is, ngā kaiwhaka wā, ko whanake, ngā tau tōhito.
they've got a lot of ways to be able to explain what they want to see. If they want to. Yeah. Tika hoki tērā. Yeah. They've got a lot of ways to go, e kore toki, but, you know, mepene. Ana he pai ki au te tiro atu ki ngā reels me ngā whakāhua ki Haka Life I te mea kua kaha wānanga atua kawariki ne ki etahi o ngā kaiwhakawātau tōhito. Ai, tika tāu. Ana he gems, he kurahuna kei reira. Ana. Kahurangi, kua whakawā koe I etahi whakatātai ārohe, pakeke nei, he hau whakāroki nei kōrero. Ka tānau, I tā kōrua ko Kereama tohe, hoi anō, tērā. You both would be terrible on a judging panel, by the way. Don't sit next to each other. Ki au, ko tētahi āhuatanga e ngaro pea ana I roto I tēnei āhuatanga katoa. Kei hea te wāhi whakapakari o tātou kai whakawā. There's absolutely no training whatsoever. Always, There's no paiaru. I think we're getting better. And again, I want to reference ngā mahi a Te Matatini, Renata Ma, who have been... There's things happening in the background, but ko te matike karekau he wāhi whakangungu. So the only training that is happening Is wānanga... on the job. No, well, is you got to go to a wānanga before or a Zoom or what have you, but if you don't show up, what happens there? Nā reira, koira tētahi mea I ngaro ana. Yeah. Wow, ko te wānanga pia, ko te whakawā I ngā kura tuatahi, kura tuarua, regionals. Me pērā Kura te tuatahi te- koira te paiaru. No, te paiaru. You can't just jump into adult regionals. Koira tākoe mō Yeah. hionei. Yeah. I'd agree with that, eh? Yeah. Have a little bit of a training, eh? Tika. No. Well, No, what koira I'm saying koira is- te tai o ngā I paiaru ai. reckon circumstantial. What? Well, I mean, you know, there's people who have been in the game for a long time that should... But But they they may will- lack in expressing reasons or other Aye, things. So I koira think tākua kine. he And more being Yeah, tighter that's what I analytical. mean. You know, you the training that's needed, you're saying. Aye. Ai. take it case by case. I think Yeah. if there's training opportunity, then I guess you could go into it if you've taken part in those Ai. types of training. Ai, But, tika. tērā pia. Mena kei reira he huarahi hei whakawhanake I a koe, tā kahurangi ki nei, ka pai. Then you're good. You've got the experience. You've done all of the hakas that you could ever do. Beautiful. Ka Yeah, pai. You've yeah. done a little bit of a training. Boom. But mena kaore no koe kia whakangungu, well then me mahi koe I tēnei whakataitai, tērā whakataitai. Or they're going to have a diploma in Matatini judging. Yeah, well, koira tāku pātai, I te mea ara te tohu o... BNPA? Yeah, BNPA ki Awanuiarangi, kua kite au I etahi o ngā tuhinga. Ana he ahua, he mahi tātari, you know, There we go with te whānau, Ana- masters, yeah, well, judging. Ka whakaaro ai, mihe mea ka PhD. whakawhiwhia te tangata ki taua tohu. You know, kua tai ara nei I ia te tūhei kai whiriwhiri. Oh, I te mea, yeah, ngari. ngā assignments, Hey. kei te arotake I ngā tū, I ngā ahuatanga kakahu. But then ko te raru ki ei, we'll come back to what I was saying before. Kuhu mai koe me tō doctor e ka ki ngā Māori, but ko wai tō kapa? Yeah. No. No, he tika Show tērā, me. he tika i. Show me. Show me. I Show think- me. Okay, nah. No, Yeah. but hey, and unfortunately, koina tāku kine, we should be probably more receptive ki tērā momo ngā mea e tino pai ana ki te arohaihai, ngā mea ko pai ana ki te ata noho hei matatoki, tērā I te titiro ki o rātou whakatata. Yeah, say balance of both. Yeah. Really. Engari, tēnei wā ai e tirohi ai au ngā ture, ana he pai aru me tū koe hei kai whiriwhiri ki ngā whakataitai kuratua tahi kuratua rua I mua I te ekenga, Yeah. ekenga mea Matatini. pakeke. Pai tērā. O ia no. Well, ia tātou e kōrero kai whakawā ana, me kōrero pēr ki, e kōrero pai aru kai whakawā ana Ai, tātou I ai, mai, nei? ai. So, pai tērā te tahuri ki te judging eligibility. Ai. Nō reira, ko mohi o katoa tātou, you know, he mea tino hira te kōwhiri I ngā kai whakawā e tika ana. Ana, ka tai pēr ki e tei whakataitai, ana ka toko ake te pātai, mihe mea rānei e tika ana kia tū taua tangata hei kai whiriwhiri ki tēnei whakataitai. Kama tū, e kuhu atu ai, e tai atu ai koe ki taua tēpūrā, ka pōti hia koe, ne? E tō rohe. So he pluses and minuses kei roto I tērā mohoki. Ngā kapa e mahi ana I te kēmu. Ana. E rua a rātou kapa, ne? Nō reira e rua ngā pōti. Ngā kai whiriwhiri. Ka Yeah. pai. Oh, no, i. Ne, he kēmu anō tērā. Ki te ai te tipu ko Te hui toko ei. ngā mea o te aroa. Ai. Ngā kapa e tākoro ana I tērā kēmu. Ai, e ka mutu e tākaro ana I te kēmu, ka tahi anō, ka mutu te haka.
Yes. Ki au, Kei te haka tonu rānei. kei te haka tonu. Ka haka, Ai, anō. whai muri mai. Well, i tono a te ngāwari, ētahi kia tūhei kai whakawā ki te arawa nei. Ana, Kātahi anō hia kāmatu. kaore ia I whakae nā runga I tērā. Ai, Kei te hoki mai ia. ai. Engari, ara anō ētahi, And where I'm going with this is he conflict kei roto, kei runga I a tātou katoa, ne? Ahau e aroha nau ki Ko tērā. te kupu Māori mo te conflict, ko te whanaungatanga. He whanaungatanga wā tātou katoa, ne? Ki ngā kapa katoa, etahi he kounga, etahi he kino. Pai mai kino mai. Mea nau, tērā pe mei ngā e tātou etahi ture ki roto I nei te wā e kōwhiri ai tātou I ngā kai whakawā nei. Mēnā kātahi anō koe ka heke I te atamira, mō taua kapa, mō tētahi kapa e ngana ana ke whai wāhi ki te matatini, kaore tae koe te tū, hei kai whakawā. Iwo I pērā mātou tō mātai hui mo te alawa, ka nau I tūia mo tērā kapa, so I āwhina rānei ki tērā waiata, a tangohia kētia te ingoa. Ai. Yeah, ara te tai ture, mehe mea ka āwhinatia e te tai kapa e te tai kai whiriwhiri, ka te kau ngā māka ka tangohia. Tauhau tērā ki au? Yeah. Ai. Yeah, I te mehe mea ka hāpai Anku Hōhua I te haka o Ngāti Rangi Wewehi, ana ka mōhio... Ka mōhio tia tērā. Yeah, ka mōhio tia tērā. Ka te kau ngā māka, ka tangohia I te haka... Tatita. Yeah, o Ngāti Rangi Wewehi. Te kau māka, yeah. I te pānui au ina nahi, and I kua hoki tāna pātai nei, I was like, yeah, I'm sure. Okay, Wow. Yeah. back to the drawing board. Yeah. So, nāk. Nah. No, but like, so, for example, kei te whakawā a Kereama, Yeah. e rangi te kautau ki muri, I tū I e roto I taku kapa. Nā, I tuhi ia I taku whakaeke te kautau ki muri. I tēnei tau kei te whakamahi ahau, I taua whakaeke, hei whakawātea. He āwhina tonu tērā? Te matatini. Oh, tūku. No, but you know, It's- how long is a piece of string here? Well, actually, no, kei te pai I te mea, mehe mea kāre au I te whakawā, I te whakawātea. Kei te pai. He pai ana. Okay. So, ara ētahi kai whakawā I tēnei tautonu. I tuhi? Kua titoa e rata he waiata mā ētahi o ngā kapa engari kaori te whakawātea. Kaori te whakawātea. Yeah. Okay. Taua Alright. wāhanga tonu rā. Yeah. Yeah. All right. Okay, interesting. I whiua tērā pātai te hui. All right. He mea anō mo te eligibility? Just don't be a newbie. Ne. Me ako koe ki te whakawā. Yeah, me ako koe ki te whiriwhiri I ngā kupu e tika ana hei whakahokitanga ki ngā kapa. He pai ki kia hau te pānui ko wāta, tētahi iti te kupu. He pai kia hau wera. Yeah. Ka tangohia e ia te māka, ana he paku kotahi ana ki te rerenga. Iti noa hone. E harei te mea o kene, piri te kia nana munch, piki pūrākai. He pai hoki tērā. Engari he pai hoki kia, he pai ake kia hau. Tango māka, he hai. Right. I ki te au te tahi mea tutahi kahunu, ara ki kia na te whairangi ngā kōrero mihi, tahi rau. Oh. He nui ngā kōrero a tētahi o aku hau te pai whiriwhiri I runga I ana tine mihi. It wasn't just ātāhu 100, it was just like I runga au I tēnei, I ki te ahau I E ki te ana I te pai. Ora. Kaori I te Mō ki ngā te... kapa katoa I pērā I yeah. tua. Ei, so ka mihi atu au ki aia. Yeah, Ka mamai tāna ringa. Mamai rāno, but ko ia tētahi mutu I mua I ngā mea tuhi I titi nei. See, academics, kaore kore. Akini pēr I o te kia te tuhi. I was going to te tua say te that, though. Apea. He dodgy tērā, mena ko te kia koe te tuhi. Well, depending on what discipline you're doing, because me pono taku kōrero, mo te ahuatanga ki te titonga hau, market the night before, you ain't need to sit there and market, because kei te titiro no hauka ki te titonga, if it has nothing to do with te whakarongo atu. Ei, mahi ai te kāinga, you know, wai hoki te taha, Koe rata... Rere ki te kairangi o te reo, because kei te aro ki tā te kai whiriwhiri rongo ai. But if you're only marking off ngā tuhinga me ngā scripts, Ai. get rid of the job, you know. Koe rata, Leon, ki au ngā tauke, me Ana. mahi ana I te reo a tuhi, Yeah. mea mai e, how te take me haere mai au? Well, Tai koe- anau te mahi e rā. Koe rā hoki ngā matatoki. Ai. Hey, bro, you know, we need just another room, another couch, te hi atu whare, you know. Yeah. Anei kōrero hia ana e tātai tēnei kaupapa I runga anō I te hiahia kia, well, fair across the board, ne?
O e pirangi ana tātou ki te wānanga i tēnei, i te mea atu i tēnei pai kōrero. E wānanga hi ana tēnei? Kau? Kaua ki mua i te kāmera. Kaua ki ngā wāhi tūmata whānui. Ne? Koenei noi o te wāhi. E whai wāhi ana tātou ki te whakai, whakahe, ana ko ngā whānau kore kei te kāinga ki nā! Hei, hands over to kapai. Kapai, ka tahuri ki te kaupapa, ki te wānanga whakamutunga o te rangi nei, ka aroha. Engari, me pēhea ngā kapai e whanake tonu ki te kore rātou e eke ki te Matatini. Nō reira i kōrero te matangi rau, kaore rātou i tū ki te Matatini i tē rātou, engari, ka whanake i tēnei tau. Ki ana te rōpū. Yeah. Karau te mohum he mei te korenga o te rerenga kōtuku i whai atu etahi o roto o te wairua ki taua kapa tonu rā, kia ora tonu ai tērā. Harai te mei rahi. Ai, kia hoi, same people, matangi rau. Yeah. Kura tāku ki te ai. E harai te mei rahi ngā mea o te rerenga kōtuku, engari i haere atu. Engari hei whakautu tō pātai, me haere tonu ni. O whakau e tētahi tauira pai. Haere tonu. G, Tarawhai. Ngāti tarawhai. E hia tau koe e whakahaere ana i tērā kapa, e hia tau koutou e ngana ana, kia kuhu atu ki ngā Matatini, e hia tau i aene, bro? I ruamano mā iwa, hepetema i... True. Ai, i ora Ruamano mā taua iwa. kapa, ia, ruamano mā iwa. Mutona mai mātou ki manaia. Nō reira, taua tau tonu i te tua ki te whakaaro ka te kahuri haere ki wete hunga kaumātua, and then yeah, 2010 was our first stand. Tatarua te koutou. Brother, tatarua te koutou, ko tata whāte kau au! Ai. Nō reira, Hea tāhua tērā. te kōingo nui o te ngākau i hoki tonu ai koutou ki te tutungi i taua hatete. I te korenga pia, ne, ko Ngāti Tarawhai ka hoki atu ki ngā mahi atu mā ko hate whanapipi taua wāhe whakaara i tana iwi kia puta i o ka taina. No taua wā tonu, ka noho marara tō mātou iwi. No ne ka ora noai hoa Ngāti Tarawhai roto e ngā whakairo, kura whakairo aha atu rānei. No reira, immature me, 21-year-old, I te taha o tōku whānau, katoa rātou mea ana, well, anei he hia no mātou kia whakaara aki i te tehi kaupapa. So like, woohoo, rua te kaumatahi tau, ai, ka pai, whakaara hia. And we had a kaupapa to bring our peeps together, and that's exactly the kaupapa that we maintain. Kāri ko atu i tērā. And ko te mea ke kāre mātou i te titiro noi hoki ngā rāhinara o te arawa. He kaha no mātou te haere ki rā wāhi, you know, kua hia ki nei. Ana he huarahi e pupuri tonu ai mātou kia mātou. But yeah, ani pātene is also Ngāti Tarawhai. Yes, ai koera hoki tāku e mihi nui ana ki a koe o tira koutou katoa tēnei te uri o ana ha te rāhui e mihi atua nei te mahi a tāhua tērā. Someone else who's a uri of Ngāti Tarawhai is... We happy? Oh, yes. We happy? We happy? But gee, he pātai tērā, ko haua nō tērā, ko tuahau i tētahi kapa kaori i whai wāhi atu ki te Matatini. I'm reminded of a rōpū like Mōtai. Yeah. E hia tau rātou, e ngana ana, kaore whai wāhi. Me ara wāke, I want to say their first ever Matatini, they made the finals. Well, something like that. They were mean. Yeah. You know, 2019, or something. They new flavour though, eh? They just came out with something else. And they always bring something different. Aye, but, okay, is that still a goal? Like, must be, because you're always in the bloody regionals. Kia tai atu ki te Matatini. Yes, and surely. But my question is, if it is still a goal, what do you have to do to make sure that you can make it? Be the Matatoki. No, but you know, like, how ngā mea e mahi ana koutou in the off-season, e tai atu ai koutou. Well, koeira te mea, it was sort of like a stop-start, mo mātou i ngā wā katoa, ia tau, and then you got kaupapa, ka kuhu atu, and then, actually, e nui wā mātou kaupapa ka hara mai kia mātou, and then ka puta, and then ka tau rātou ki ngā kapa kaha, and then, you know, kei te whanake rātou. So I think some people may see us, or my own relations anyways, as a stepping stone into another space, especially for new kaikapas. So, you know, e te hua mātou kaikapa o mua, kua haere ki mōtai, kua haere ki wāhi ki atu. No reira, yeah, I think ko mātou pia te huera kapa ka tūhera pia te ngākau ki te ao haka. Mea rā wāke ka whakaaro rātou, he pūke ngā nō kei waho atu, hei akoranga māku.
And yeah, koe rā tā koe mihi ana. E mihi ana hoki a hau ki wā mātou OGs ka hoki, tōnu mai me tā koe ki, hey, haere ki te whakatohe atu, ai, you know, haere ki mea ki atu tu ai. Kare kau, I think ko te hānea nea pēo te noho, engari toshi, we've changed that hānea nea. Hey, me tino aro pū ki ngā hua kei te hiahiatia i mātou no reira. That is the solid. There is a thing. Is retention of kaihaka. Yeah, and nā te mea, we're in a 2-year cycle. He rōtira gap. Yeah. E tahi wā. Ana ko ngā kapa ka whai wāhi atu ki te matatini, e whanake tonu ana, you know, they're upskilling no reira ki te kore ngā kaihaka e tū. Ki te kore pēa i haere ki ngā ahura, engari, you know, he wairua no tō tērā. And I would imagine te ture rā mo te waka jumping i aenei, e hara tērā i te āwhina mō koutou, i te mea tū, kaori whai wāhi, sweet as, go and join my other whānau, and then ka noho atu reira ake. Yeah, but see, tērā whakawhitinga, e hara i te mea ngāwari. I think majority of people find it difficult to make a decision about whether or not they leave one kapa and go stand in another one. So I think there's far less people jumping groups than there are those that choose to stay or wait it out and then go into that group in the following year. So I think, you know, some people got some morals. Some people got some respect. Yeah. Ana e tai tāngata ko te tauara. I reckon, morals are, you can still have morals and go and whakawhiti. Exactly. You know, just me tika te whakawhiti, eh? Yep. Me kōrero, me hāngai, and then just go, brother, I want to go perform, or whatever, with my cousins. Okay, true. We'll see you later. Yeah. Hey, pai ana, but me tika te whakawhiti. Yeah. And how many e hia regionals ia tia Ngāti Whakauri ke eke ki te matatini? Kia kune whakaura, tōna toru te kauma ono tau. Ai. E ngana ana. I waenga i te tau 1983, I think. To 2018. Ai. Ko te huringa hoki o ngā kaiako, ne, no reira, iau ka whakaaro mo tarawhai, me huri rānei hoki ngā kaiako o tarawhai te tuki ai, o ka tatari kia tai mai ngā tāngata ki re. Hara mai whalas, no reira, nei au ka mihi ake kia hohua, he's probably the only one that sort of steps outside te hara mai ki te āwhina. Nā ko hoki atu ki rangi wewe, ka mihi au ki tērā hanga ona, i te me e hara i te whiringa ngā wari. Here's a question, G. Yeah. Ngāti tarawhai. What bloody time do you have to wake up in the morning? Kia pai tō peita i o koutou tīnana. Oh, bro, even that's changed, eh? You know, te kōkō mai rā. It's concrete powder with thing, eh? Kare pai. We're not going there, brother. That can't take as long as the pūoro, though. Oh, it'd be up there. But the mess it leaves around, eh? Karoha ngā Richie's bus. Ai. Pera hoki mātou kōkō wai ne, kaore tai te pā, kei rā mea, ka noho te rā mea. Kāre tu atu i te bloody piu, bro. Ai. 5 minutes i, boom. Koira. Hoi anō. Brother, e mihi ana ki a koe. E mihi ana ki a tātou. E nei wānanga. Pai e nei wānanga? Yes, rau e nei wānanga. Thank you for these insights, bro. Ai. Ngā mahi nui ke runga i ngā kai whakawā. Yep, Matatoki me kaha ki tā tātou whakaaro nui ki tērā mahi. I don't think we've quite mastered it though, eh? At the Matatini level, the Matatoki. Well, kaore anō kia tino whakatau he aha te matatoki, te mea kua tirohia ngā ture katoa kare kau he kōrero. So, e āta wānanga tonu ana. I think the wānanga stops as the minute you create a job description for it. Ne? Whakamārama he āta te matatoki mahi. Ara. Make it official. Do you reckon at Matatini level, there's space? Do you reckon e pai ana kia noho kotahi noiho nei te wāhanga whakawāma tērā tangata, e tae ana e rua ngā wāhanga? Oh, yeah, kos ka tae e rua. Ana i etahi wā hei aha pia te whakapau moni e hia ono digits ki ngā kai whiriwhiri i te matatini. Me he makataha tonu e rātou te whakawā i ngā mea e rua. There are people who are capable of judging even back-to-backs. Kotahi te mea aggregate, kotahi te mea non-aggregate. Ngā wā, 2 aggregates ki te rawa. There's 2 aggregates and a non-egg. E toru ngā wāhanga. E toru ngā wāhanga. Pena pūtea. Oi, pēra rātou i ngā. No, Pukinga rau. Ki te rima kai whakawā ki ia waiata, because it's the thing of averages, eh? Right. 5 judges is
how you get the best average, obviously. So kia au nei, ki te hoki anō, ki te tīrewa hou mō te Matatini, 25 up, 25 down, have 25 judges each. Boom. Tanskis. Yeah. Ana ki kahungunu, ko tahi te matatoki ki ngā disciplines e rua, ki te arawa ko tahi te matatoki ki tētahi o ngā aggregate Ki disciplines. taku whakapai ai, grade Yeah. 18 wā. So, te mea pai ana. Ko te nui o ngā pepa ka riro i tērā matatoki. Matatoki, i etahi wā, ka whakaro ake hau, ka tere mahi noho rātou i tā rātou mahi, but me whai wāhi koe ki te āta pānui ngā tuhinga, ngā kaiwhiriwhiri. So one aggregate discipline is... Māka ki ēnei māka. Yep. Ei. Yep. So one discipline, Yep. koe ratu pānga Ai, ki atu. mo te matatoki, be best to have one discipline. True. But at kahungunu, of course, at regional level, you can actually do more than one. Nō reira, koe rā tāku at Matatini level, kia ko tahi noiho. E hia matatoki ki te discipline ko tahi? Ko tahi. Ko tahi. Ko tahi te matatoki wai ata āringa, whakaeke, te reo, te hara, ka pērā i te Matatini, so they have one thing to focus on. Yeah. Kare mohe menei tuku a ani pātini i tēnei pātai. Ko te hia te mea pai, ki a koe. Matatoki, kai whakawā. Kai whiriwhiri, yeah, kai whakawā, pai ki au tērā. But I think me ako ngā kai whiriwhiri katoa ki ngā taumata katoa. I think here at Te Arawa we started last year ko ngā mea hou, kāre anō kia noho ki te pai whiriwhiri, got to do a non-aggregate. Ai. But kāre tērā i hoki mai tēnei tau, I te iwa i taumātou ki te rārangi, me whakaki whāwhārua. And then kua hoki atu anō pia mātou ki te rapu i ngā kai whiriwhiri hei whakaki awa whāwhārua. E mohe anau me whakarāpopoto tātou, but kahurangi, kei te mohe au kei reira koe, nā ko koe no te whānau kua roa e whakahaere ana i ngā regionals me ngā matatini, ne? Kei roto koe i nei kōrero i ngā wā katoa. How te huarahi pai ki a koe? Well, it also depends on whether the Olympic system comes into play, which of course it is for Te Arawa. So we have to have 5, and there's that. We have to create the scenario in which the Olympic system would work, but we also have to create a system of quality assurance, which is what the Matatoki is designed for. All things going well, there shouldn't be issues. Yes. However, there are always issues, so it's about trying to find the best way to ensure that everybody there's been is transparent. There's transparency. That's right. Yeah, there's accountability. Because that's right. The Olympic system was developed in an effort to try and be the QA, be the matatoki, Yes, without to having a ensure matatoki. that, so again, top off, bottom off, average. Yeah. However, I think that can be modelled a bit better. Kia ora kei te rongo Ai, i ira waru ko e te meana. kuri Time to wrap up. Ai, hoi no, tēnā koutou. This is me, wānanga. Yes, ai. Engari, ko pai tō tātou waka kōrero ki uta. Ai. E mihi nui ana ki a koe Ruakiri mua i te mutu. Oh, Sorry, whāwiki e toi ngā bau kei te pēhea te hai. Yes, pai. I was getting Pai. there. I actually was. Koe rā taku pātai. Ai. Pai e hoa, ka kore au e haere ki ka hungunu me he makaori te pai ngā mahi. Engari, ko te akoranga nui roto i ngā tau, te kai mawhitu, whera hia ngā mahi. Ne? Yeah, Ai. Tēnā, ko haina he wāhi ki tēnā, tēnā, but just make sure that they're on track and they're doing it, you know. So, nā ko ana, and I'm off to Mātātua next week to judge also on Saturday. So, You fellas are going no practices. no, they practice while I'm away. Yeah, beauty. Am I standing this year? Ooh, ara te pātai. Okay, pātai whakamutunga top 6 Te Arawa Regionals. Top 6 Te Arawa Regionals, I'm going to like to say Ngāti Te Rāwhai this year. Ai, rawe. And then the 5 qualifiers to the Mātangirua. Ai. I mean, yeah. Che. Okay, kia ora, tēnā koe. Kia ora. E mihi ana ki a koe, bro. Ko ngā mihi katoa, ki te kapa, hopefully it all goes well. Well, not too well, because ki te pirangi au kia be well matu. Ki te koe I taku ingoa ki te tai tono o te mātā wai, whakaitia. All right, here we go. Tēnā koe ani pātai. Apa, e mihi ana kia tātou katoa. Kia pai te pō mauri ora. Doits. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka yarns. Doits.